Dobrodošli nazaj v mojem vlogu. Danes imamo en bolj tak zanimiv dan, ker so se restauracije v Dubaju tudi odprle, tako da gremo danes s puncami končno na večerjo, da se vidimo po 2 mesecih. Tako da vas vzamem s sabo. Simple, čist simple. Ne pozabite se naročiti na moj kanal, spodaj je gumb naroči oziroma subscribe in pa me followati na mojem Instagram accountu. Lucija Vrankar. Imam pa tudi TikTok, tako da me lahko tudi followate na TikToku. To je to. Moj outfit of the day. Ene take flowy hlače, majčka, čala in pa jopca za na metro, ker je Ramadan, tako kot sem omenila v mojem prejšnjem videu, tako da tole čisto odpade. In bomo takole, ne? Ampak pol, ko pridemo v restauracijo, se pa pač slečemo, no. Ampak moramo biti spoštljivi, tako da bodo ramena pokrita. Ne, zdaj bavim se, Kremo. To my mom, back in South Africa, represent. Hola, bienvenidos a este video tutorial. El día de hoy estamos aquí en Shimmers. Aquí con mi amiga de... estoy hungry. Estoy feliz. Say Nadia, you're happy. Yo estoy feliz. Muy bien. So I guess my vlog has turned into Spanish vlog. We can do it in Japanese. Girl, you became international. Do it in Japanese. はじめまして。Lucy is... Oh, that's English. Lucy はとってもいい子で、大好きです。Thank you. In seveda brez slik ne gre. Vandaag in de zaal lekker taped Venus. I think that's correct.